Vada da ozantu yaşamıdır ilemle. Irtın zakı getber çavaşları jincesiriye. Şakşıgır bak kabuluza asti mevidat var. Irış olsiriye. Irıkın azim. Biz Tatarstan Respublikasına bir rahmetli. Ne için degende bu Sabantoy bayramlarına kelgende alарында bütün Rusya Tatar avulları Sabantoy'a uzdurula. Ol avullar için avul türlü regionda, türlü tebeklerde yaşayan Tatar halkı, Tatar avulları için uzdurula. Alarını birleştirir için garip adetlerimizni saklap kalığı için bu federal Sabantoy'una kelgende bu indi şehir yerlerinde türlü tebekte, türlü regionda, türlü şehirlerde yaşayan Tatarlarga karata uzdurula yaş boğunlar için alarında şehir yerinde yaşayan yaş boğunlarga mınday bulgan Tatar halkının garip adetinin körüye big jingil tügül deb etmek gerek. Продукциябыз halal, от поля до прилавка deb etila. Devizimiz kılbasa bulsa itten bulsun, tvorog bulsa sütten bulsun degen. Şuna göre bütün sırıyor, bütün produksiya özümüzün yerimizde, özümüzün yerlerimiz, özümüzün çimal texnikalar, bazamız. Sabantoy bugün beyramder her bir ko'ngilda jırga evrilip şatlık yürek türlerimden tugilla. Sabantoy bugün beyramder her bir ko'ngilda jırga evrilip şatlık yürek türlerinden tugilla. Ilık ılı beyrem bizde Qayta dostlar ana qaydanda Yaşav derti birip həmmə bizge Sabantoy yegirli meydanda Sabantoy bugün beyrem derti her bir ko'ngilda Jırga evrilip şatlık yürek türlerimden tugilla. Ток пошел. Двумя руками. Помочь. Evrilip şatlık yürek türlerinden tugilla. Matur bolsun ilin kileşegi, imin bulsa iydi yılları. Yıldan yılga harşak bugüngüdey, gürlep kırsın Sabantoyları. Sabantoy bugün beyram derti her bir ko'ngilda jırga evrilip şatlık yürek türlerimden tugilla. Sabantoy bugün beyram derti her bir ko'ngilda jırga evrilip şatlık yürek türlerinden tugilla. Sabantoy bugün beyram derti her bir ko'ngilda jırga evrilip şatlık yürek türlerinden tugilla. Jırga evrilip şatlık yürek türlerinden tugilla. Yürek türlerinden tugilla.
абсолютный батыр федерального Сабантуя 2018 года. Муса Галлямов. Абсолютный батыр федерального Сабантуя. Поздравляем с заслуженной победой и с этой удачей. Шын көңілден құтлайбыз. Біздің мына мында береде сахнада тұлпар ат символы, федераль Сабантуйның символы. Биыл 18-ші мәртәбә уздырылды. Ә менә киләсе елга бу тұлпар ат кемнең тапшырылганын хәзер беләчәксез. Ровный год прошел, мы как взяли эстафету из города Астрахань. И в течение года, на самом деле, работали от души. Хотели, чтобы был праздник незабываемый. Тысячи лет живут татары, чуваши вместе, так дружно. Вот это мы хотели показать. Вроде у нас, Фанис, получилось. Правильно ведь? И с удовольствием мы эстафету передаем кому, ну я не скажу. Hörmətli millətdaşlar, kilgan qonaqlar. Kiləsi 19-cı federal Сабантуйы Коми Республикасына тапшырыла. Сыктывкар шәһәре һәм Тұлпар ат символын Коми Республикасының Татар милли мәдәни автономиясы рәисе, Бүтін дүния татар конгрессындағы Коми Республикасының татар оешмасының жетекшісі Бәдретдинова Гүлфира Әмир кызы кабул итә. Алкышлар. Assalamu alaikum muhterem milletdaşlarım. Çibaktar şehirinde yaşayan barlık millet halkları. Şu hatlı matur beylememizni görüp bik şat bulduk mene. Biz istafetini alıp Allah bir sayında kilesi yılga sizni özümüzden Komi Respublikasının Sıktıklar şehirinde kütüp kalabız. Barbızga da beylemler, gaile tatılığa, illerimiz tınış bulsun, köklerimizde her vakit kıyaş balkıp tırsın. Rahmet yakşitip karşı alğanınız için. Бик көңіллі болды, бик матур болды. Очень организованно. Спасибо организаторам этого праздника, всем организаторам и участникам. Приглашаем вас в Республику Коми, город Сыктывкар в 2019 году.